पाई पाई नि फाई क्रे फो आरनी लाके भारत अडेट जॉकवान के लोंग आरनी लासो पेना जॉक भारत अडेट अंकांग पी आलोंग आलोंग तालोन पन लासोंग सी निंगारोंग आरनी पेन पचेतोन दुनसी लोंग नेट 23rd APBN पठुआक लमालोंग कार्बियांग लोंग प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन लापेन 23rd APBN angbong Friendly Football Match Mesen pen पठु पन लापू पु कपाथु बमाहो 23rd APBN फुटबॉल टीम अटुम कपाथु के ठेक से राजो 3-0 पेन काप्ता फुटबॉल टीम अफान पारेंपो लासो आहोत काप्ता फुटबॉल टीम पेन बिस्वाजित इंटिया फांसी बेस्ट प्लेयर अनोंग ए पी पजरपन बंगसो जे मेगालोंग काप्ता माई पी इंदिरा लेक्थेपी कोंगचन बंग प्रोबिन हांसे लपेन काप्ता क्लेम बंगाटुम पिन्नांग अन चतोंगदो हलापू 23rd APBN Commandant Officer Nirmal Waisa Commando Officer Satum Lapen Pinangan Kethe Kiding Atum Chetong Dunti Alang Litum Pen Bangso Aja Mek Thik Pon Pamisi Mesen Ing Samjin Pen Football Kapathu Pechun Pong Independence Day celebration lada Sydney 33 Assam Battalion headquarter long nili tohan Karbianglong Primary Teachers Association of Friendly Football Match Pathunang koisi kido alona pali se nili tum swateng pensi bang iglo la peningarong lo jani tum teachers kapta po tum khan headquarter la Assam Battalion 23 Battalion Assam Battalion atum lada nili tuhan laso abar saina people support ato ve lada SP pendang lo ato ve ke patsu tuhan an staff honda churupa itum matha bangkala pulo teachers tum kisu panglom pina bangkala da bang isi player team do first ke matha teng pulo tang te rampa meji pujal hasta me khela bangalang me pik lo ke ram ke hai ke dolo kame patsu teacher tum bang tek sersal lo apa yang ladang bang patuwer isi Battalion Assam Battalion tim tu kan kita macam daik kau yang sana, lancar.